Right, Mandatas TV, and they over subscribe na also leave you comment na wa share wa like page no enso etimi e wo horo ma na ye nsam etimi eba eye kro bia Kumase Asante Kotoko omo nsam no etimi eba latest ye eba abedown na enema nso etimi akwai Asamoah Gyan na nsam eba e wo Asante Kotoko campa urum se ne na Ghana transfer window no etimi ekrosu e nsam enso etimi etisen enu achi Kotoko ade no a sporting director any video analyst and eba yes video analyst no what was a bibia so betimi akwai me pancho na tie ne se odim se super cup no so no etimi eba so ne ho na ye question nsam na se eti afri eno betimi subscribe na won so no leave you comment na enema enso etimi akwai etimi edimo Kotoko team no etimi awuramo e wo Sudan omo awuramo Sudan eno a friendly game among Hila Onduman eko akopo na omo return ba me patroti champions of champions Kotoko eje Ghana Premier League Accra Hearts of Folk eje no FA Cup edition monan so enti sa champions of champions no ebetimi akoso ewo Baba Yara Sports Stadium na enema nso etimi akwai etimi edi amount international game na ebeba so no fantastic Steven Amankuna Steven Mukwaramo omunya betimi attesti omo first enu ye Ghana version of El Clasico na enema nso etimi akwai etimi edimo na Kotoko awuramo ewo ne Sudan omo awuramo ewo Sudan eno a friendly game and a team no eko akopo womo any team and din Hila Onduman and a eko akopo sa friendly game no na enema enso etimi akwai etim edmo me pacho hey Mandatas TV subscribe for support subscription button no na turn on notification na enema nso nkwai me pacho mama bra Kotoko duru yes Kotoko ewura mo ewe no eye Sudan abro mutimi etu efri Ethiopia Addis Ababa ekwo pie mo ewo Khartoum epiem ewo Khartoum no me pancho brand na ampansa ene mpanimfo no bi etumi hie no sa picture no ena wonso da scripts no so a wonso utimi ehwe na enema nso etumi akwai yes ene no etumi se bibia enso ekwai Mandatas TV ubetumi subscribe na wetumi leave comment na wa share na wa like page no na enema nso etumi akwai etumi edmo me pancho mama bra Kotoko players no yes producer mama sa picture and pop it up yes on sembra Kotoko ni duru ye no omo free ni Addis Ababa ekopie mo Khartoum no pictures ne be and I want so wutimi ehwe na enema nso atuma kwai when page and as a channel ye ka Asante Kotoko honsem ente nei we fabulous fun I was so to me subscribe what you say subscribe be more exclusive of Krobia Kumase Asante Kotoko na enema nso ide akwai etimi edi amount me pacho tie sansen we pa break full we emfa amount Asamoah Gyan to Asante Kotoko aye possible transfer window na who me pacho e close ne yes e close ene but Asamoah Gyan a free agent free agent enti abrant no uni say start training na opese or ye fitness no opese or ye na bibia nso ekwe or ye fit ni wia Kotoko company mfo ankra me second so money abrant no agree personal terms say so ye fit na doctors we medicals no mutimi approve Asamoah Gyan say or ye fit Kotoko eno be si akan eti amamo oba join Asante Kotoko enti say Asante Kotoko team no register players na ewie na jersey numbers no me pancho one number 3 enso ewo ma me pancho t na sa jersey number 3 no ya reserve eti ama Asamoah Gyan e won sam no nso no yeti down na enema nso atimi akwai etimi eti ama me pancho anticipate monfasa bana no nto so mama yes anticipate fantastic anticipate ni amensa kan si nyame aduma until say Asante Kotoko team no ebe free eno Sudan atima be pie mo Ghana no na sporting director role no me part opening free Spain obe pie mo Ghana yes o free Spain obe pie mo Ghana na se no so no bibia enso atimi akwai etumi edmo enso na ono ba wi a video analyst enso betimi apa video analyst enso betimi apa na so money opponent Abdullahi Gazelemo
ɛno akyi ɔpana ne den ɛne Saidu Zebo crew a ɔno abɛyɛ Asante Kotoko coach no ɛbɛbɔ adwuma na nneɛma nso atumi akɔyi. Ɛha yɛ Mandatus TV ɛnɛ wo deɛ ne sɛ wo subscribe na once no wa leave you comment na wa like page no na wa share wo subscribe a fa onsa ɛbɔ ɛno notification button no so said ya ɛbɛyɛ a yɛde no store no tuma ɛbɛtumi a notify wo boss so adoma no yɛ 3 but all no so yɛde news no tuma yes ubenya bi na wonso watumi ahwe be notify na wonso akɔhwɛ ne fast na wɔn feelings a every Asante Kotoko so eba mari kan ka sɛ panier tofma yɛde ebe down peace na wagye so ama me sɛ shalom.